Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sambung atau sebagai pelome yang kedua selanjutnya. Tapi ya ingat, jangan lupa subscribe Musik Kita Rekor. Inilah cerita yang dibawakan oleh saudara Syarifuddin Rama dari Desa Sikudeceng, Kabupaten Sidrap.
Siti Nadira Nana kali pun nana kali pun pada kunden lambung roweri pare tanlah Siti Aminah. Kalai Siti Aminah te kumola suwane nana talung panni purana natali pun pada kunrena angkat nama madutai Riasa ni Siti Nadira urane wani jeboting niya rupa nedaina kalai Siti Aminah angkat nama madutai Sabutingan na ang kagari ng katingkuliya na Siti Aminah Napanala kurupin na nalatuni kertasan napani maruki surah Orani maruki surah napat sudah baca-baca Salam majeku letu sejumlah perkara jauh tioro na di andriku Siti Nadira Asona matu ahai samana kong loboting itara pasani Siti Yalena yang Siti Nadira na puang rona kendari tanlah basu Jawa pada kuri tanlah Siti Aminah nakada tungawatwero alena nama sejawa ku menolak dak pulau baca ku di cawi pulau di meliti kemak pesawat lo prepare
mana tiket pasawa Etati asiraso hidup katul Ngani jelaus tamana pelabuhange Iyalah pelabuhange Mendre me mapasama Ina mapasawa lau jupan dan letua Niru jupan dan naramau Tuyasan dan dapat lau ni pare-pare Pare dua ngesoma ni bawat dan nasi tabut kinenge Narapi asubutina asona tong minggu ya pura di pak buti telumpan ini pura si pujilan dah telakaina Sini watero na pamende ni jupan langsung di jaman dibikin apa salah jambi Iyalah tu tanah bar maku mola suani dagalan matau sama naga 5 tahun kami menang katempu monro darah ni watero arena sitina dirah Lawa Sulawani minta tulungan ni watero na sama na yun rodaran narapi asir sun narapi asir ulang ng kami manisan ruwit pasirili watana Kumana karawana watana tungasan ruwi Nimana niwat piru sama naik tidak ada uruan na jajian Lay sikiran ni di asa siya sang jalan ranga Riasanya jalan ranga Naku mola suwani ye Angkat tunan angkat timpuni ya nasib iya Nina mungrutungan ni darana
narapi Anang bulan na narapi Ni pitong bulan narapi asiraulang Ang kanaro ng katempo Mapadi cinawatan na Naslumuli sanroy Ang kanisan roy pule Puro ni watana sama na tomatapu makumo nasapu na takupuli ni marana makunrai na jadian makumo lasuani inaragan na simengu na purani libende tujan lesikiran niya sang ne tingkat putih Suani pede batwe pede marajai Dia memang nama raja Narapede umuruna sama najit itu talai patam masih sekolah Damana di masambuna iya tuh mana paja sambung si kulanan aku saya ini bahasa we Naku mo lasuani niya to si binca putih ya nana sitia nilata matuli masih kulang Kemana masambuna iya tuh kemana paja sambung di sikulan anak kuasa ini bahasa
Iya me masalah ranga lawas sulawani maraja itu ngelandrang di tungani mambenda rapi ni umurun na 10 ni 7 tahun. Melona mupasi bali na melona rona mupandu na melona jenjan na dua bali ada nindona iana ku jalan ranga ku mapetu bicaramu launo mapanguju ku pura ku mapanguju launo je palabuhangi mulau pare lau mu sampai sapi semu. Musapa iya muremo itala sitiamina pada kunrai kuna musapa dia sang sitiamina amurem gituana dua mama pada kunrai nanti manang nene musama naje turone si bawara makunrai Nalani handu bakuna si bawa sabun pangin na bunduru na pabeku na tarifa ni sengi mere na palau camme Naya pura camme mendre bola mapanguju na iya pura mapanguju nalani du inna sama najwa mari angkane manangka timpun na patamai ta ena puang niro indona na puang niro indona okome mapaju pandang napakan rumah balancalim memang nak jedu ikara pasani lok nasyaga jedu poji Nalame manita sena penuh me mapale duina
na palau para buhangin na pamindri kapala lari kapala wasura huwan nila tulungan ni Jupandang Yana tujuh pandang sama memang membalanca Selana jalan raya beli kogan sepatu dega pada ulawangnya Melito ni pali motoro dega bansana dega gaji pada napura memang nina wajanda palari motoro nana palatu pari Memang pare-pare mondrin na si kulangi Mundo bola na amureku Ikala siti amina Si kumuaro jokana mamotoro ni macan ni narapia si kulangi Batulatoy ang kani Siti aminan na garusu masarni Ukyo jayolo bulana Dia to sirulan ranga Naistak Kanaro ng katempo Naistandar mo turun dan napalipam Aku tanaw ko dito masaringin Siti amina uko may pare-pare Mati ni Siti amina Ega magi kasapai Makadani jalan ranga pada kumden negara Indoku Siti amina amure ku Siti amina nayaro Siti amina dena sa dingali dara din para pasar ngina ka duay anurena
nakaduwayan rena anure kurun lanranga maraja raja lawita nawadinay pasita dua mati nilanranga aja nokto nay bicara tumindre yolo bolay Niyana sitiya mina la mendre me maya sebola mendre to neronure na tudang pukadera niyana sitiya mina tama bola manna songe palanyo ya nurena Sekumo mapalawaina Dini mapajennare de angkat kurne tinca putu puli ni mamasi kurna iya latu na watu yoko yolo na iya dena Konela ya wana tuju mate sapatu magiro nangka sapatu padale bahula wangi makade ya tinailalan nulis sapatu tau sogi Igana taku akada nulis sapatu tau sogi ya pugaro mo turun nama nasa de gaga padana Salirani mondrio come mangala kanna pannen rebolaye Yalla tu ya si bola jalli mate sapi senana makade yak nei langit teta tu masih kurana panna angka pemuda kaliwani wadaratana Samana sulu-sulu dapat kuda macuri sama naru sapi sanang gora lupuni Indona gora lupuni Indona sama nato ngilalang ganati puncak putih kalau mapelawai ya masuma bicara sama naru sapi samun bosa gigi angka bawang Anyro nangiro ceritana dua maparak punrai Sidi yasang sitiamina Sidi yasang isitina diraparangka anak-anak najajiyang
Nayanay bincapu teta malimma pallawai Oko bola manna songa namastume Manilo na namacuri Ta anure namakadai Indona siti amine Indona pincapu te Bare angka para lumu Anure ku jalan ranga nakada kumalan ranga Angka garis perjanjiata Si bawa tong ilo ku nawatu nari lau sumpah oku mematana baru Amurena dolan rangari tala sitiamina nawatuku jewelang pelang si bawa tolongin domu angka mema perjanjiaku angka mema bicaraku napa mate nilan rangan lapuangi amurena tala sitiamina makinana rupa boleh Aku kumelo no po bolli si bando no kampung tanda me mano jaso si bawa tundomu Kupura ku tandra so napa ku mapa ngudu ku podi maiye boti oke. Hai nernangerai cerita dua mapadakun rai Siti Nadira si bawa Siti Aminah. Jadi ikut nirong ya aye ca sana sambungan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jangan lupa subscribe musik kita rekor. Oke.